Maodimo le lefatshe me a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phuteo e halalelang a ke leneo kgotso le lereko ke Modimo wa rona le ntata rona le moya o halalelang. Amen. Ha re kena ka ro tshebeletso ka letsatsi le letsatsi ba bang ba rona re kena ka monyakallo. Empa o teng eo a kenang ka pelo e mewabadi ya kenang keledi ikeleketla marameng. O teng ya kenang a kopa fela o imullwa. Empa pele o Jehova re bantle rotlhe. Sa kgathatse o motho ya jwang. Ke ka o ka tshwanelang a re ka amohelana. Ka o bina mina thoko o sana 146. Moruo wa lehodimo o beetswe bana. O ngole lebitso la hae bukeng ya bophelo. O bang mohlang a shwang a tseba ho kena phemelo le tumelo. Dumelang. Eo ka re le kwatile tje. Dumelang. Re le utlwa magea ke sa bone. Luki. A re fumane pesaleme ya rona ya ho qala tshebeletso. Psalm 130 temana ya pele le tse latelang. A re fumane yona e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova
botebong ba bodiba ke bitsa ho wena. Morena utlwa lentswe la ka, ditsebe tsa hao a di ke di sekele thapelo ya ka. Jehova, ha o ka lotoletsa makgopo, ke mang ya ka emang pele ya hao morena ka. Empa re a tseba wena, tshwarelo e teng, o tlo tjhajwe. Jehova, ha o ka lotolota makgopo a rona, ke mang ya ka emang pele ho wena. Re a tseba Jehova, o ba tshwarelo e teng wena. Tswele pele re bine mmina o thoko sana 38 thabang le nyakalle. 38.
Tabang le nyakalle lona ba lehodimo le thabe le baetsa Dibe. Bane ke ba tswang lefifing ba tswang tumelong. Le gona re jwalo ka bona. Ha re tadima ho sana Psalme 46 temaneng ya pele le tse latelang re fumana mantswe a reng ho monga bopaki Psalme ena ke a kora ke pina ya rona e reng modimo ke setjhabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisang ditsietsi ka baka leo re ke ra tshoha le a lefatshe le ka tsitsinyeha mme dithaba tsa tsokotseha mahareng ka mawatle le a maqhubu a ona a kaduma a ntsha mafilo mme bohale ba Jehova bo ntse bo le teng ke kao le rona re tlamehile re dumele hoba Jehova wa rona ke setjhabelo sa rona ha re bina Hosana 279 ke na le motswalle. Ja, ha ke na le motswalle ke na le Jesu ke wa ka ke a bona Dibe bang ya ba hlola o jwale ka mmema maloma ya tswaetseng fela ke na le modisa tla loka a re tadima Psalme e latelang Psalm 62 e re moya wa ka o itshepela modimo bane tshepo ya ka e tswa hona ke lefika la ka ruri le thuso ya ka ke qoboshiane ya ka nke ke ka sisinyeya
poloko ya ka le kganya ya ka di ditso Modimo. Modimo ke lefika la ka le matla, ke setjhabelo sa ka se matla. Le wena dumela oba Modimo ke lefika la hao le matla, le setjhabelo sa hao se matla. Ha re bina Hosana 7:4 mo re dumelang oba Modimo ke setjhabelo sa rona se matla. Hona fapanong sa hao ke mo re bonang sediba se phekelwang ka mohau bohle ba o dumelang. Tata ba re batho ba tla boka Jesu. Bontate le tsuile ke letsatsi o thwe ke la eng ke la mekgatlo, a ke tsebe bjala mekgatlo ke eng o lokile. Bomme le tsuile
tlatla hantle. CWM ha ko qala ke utlwa hore ha o re o ikemiseditse tsatsi le pina ya hao ke efeng verse tse pedi fela tse matla. Amatsa ke letsedi elele ki sa lefi. So ona le batho ba mo rata ba nothi me mampa le me manene ha o re isa pina fase bona ba betha di step ao mara tlo kena le odimo le thabile ba tlo kena le odimo ba thabile bontate tla lona di verse tse pedi ke tse feng. Awa Jesu ntse a le bona ke a tseba se ka tlo mpontsha ka Jesu nna o ntse a mpona
CWL. A ke tsebe lentswe la ho phela ke le feng. CYM.
ke a tseba ne ba rata ho isa o kae ke ba tseba e le batjha bao ha le a e qeta ka mokgwa wa bona ha ba e qeta hantle yaha next time na le gona ba lerato le gona re tlile kerekeng re mohlomong re tla ba joina ke utlwa gore le tla ba joina ka pinefe gona ba lerato awa ya no le tlhaelwa ke dillo ke a le bona le mo tsietsing di a le tlhaela a re tiiseng bomong ba rona modimo wa rona Osana 3:10 ke sekilwe ke Jesu.
a re duleng fatshe a re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19 temana ya pele le tse latelang a re fumane yona e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a bua le Moshe a re bolella phuthego yohle ya bana ba Israele o re o bona halalelang o bane ke ya halalela nna Jehova Modimo wa lona. E mong le e mong wa lona a hlonephe ntatae le mmae mme le boloke disabatha tsa ka ke nna Jehova Modimo wa lona. Le se ke la rapela medimo ya lefela mme le se ke la iketsetsa medimo ya ditshwantsho ke nna Jehova Modimo wa lona. Jehova ke Modimo wa rona. O sa kgathatse o ba re entseng. Le ha re ntse re tswela pele ka sebe e ntse e le Modimo wa rona Dibe di teng. Tua ba morena wa rona Jesu Christus. Epistoleng ya pele ya moapostola Joane kgaolong ya pele o na le lentswe la bophelo, lentswe le laetsang le supentshang go ba Modimo ke lesedi la rona. Ke ka hoo a re fang tsela a re fahlollang mahlong a rona. Ha bua le rona o tloa temaneng ya borobedi o re gona ha re na sebe re a ithetsa mme nnete ha yo ho rona. Ha re ipolela dibe tsa rona Modimo wa tshepeya o lokile hore re tshwarele dibe mme o re hlatswe bokgopo botlhe. Ha re bolela o ba re na sebe re o etsa o leshano mme lentswe la ona ha le yo ka hare ho rona. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Christus, ha re na sebe re a ithetsa hobane sebe sa pele ke sa tswalo re emotse ho sona. Ke ka o tshwanelang ho ba nna le wena re ikatumetse ho Jehova wa rona wa makgotla mme re ikopela tshwarelo ya dibe tse re di etsang letsatsi ka letsatsi la ho hloka ho rata Modimo wa rona ka mantswe a reng
Hosana 2:3-8. Ke dumetse o Morena, ke mo neile pelo ya ka, o ineetse ho mpoloka. Aha. Dumelang, Phuthego. Dumelang. Tse ke le shebile le tumetse. Le bina monate a fela ba bang so le bonkgono ke ya bona ba bana le mmema mphatlhela a itsikinya ke re ya bjale o tsietsi ke tsona o a etsahala ka gare o tempele o na le motho thoko wena a kere
a gore o mo wena a o sa jive taba ya o ke eng entle ke wena a re dumedisana jwale o mmotse fela gore ha o sa jive taba ya o ke eng a re dumedisaneng letlole ya o tshwarela ka matsogo Testing. Testing, testing. Thank you, 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 thank you. A ke le lebohe, a ke ntse ke le leboha jwale fumane molaetsa o tswang o mme Manene a re ha o sitwa ko jive o leng kgono o etse fela wa jive o etsa tje a re at least o tla bo jive ya he tsatsing lena molaetsa kampo lentswe la modimo le sa foseng tla le fumana ke mmitsa moraja ko students tse tswa ka mane sinotong sa South tlo re fa lentswe moya o halalelang o tla molaela o tseba o bina o feta na hole o jwale ka mmema mahlangu
Jale ena le mme Mahlangu e mong wa bona o tla ntsha pina ke tseba jwalo. Ke dumedise phutheho. I greet you, congregation. Hlomphe ntate moruti, I honor you, my Reverend, Dr. Moderator, Ngaka Moderator, lekgotla la kereke, and the Church Council, mme mamoruti Nema Mruti in absentia. in absentia. Ke hlomphe ketapele yohle ya mekgatlo e leng teng ka hare. I honor all the executives in the house. Phutheho yohle ke le hlomphile. Congregation of the Lord, I honor you. Ha
re bineng ha mmogo pele ga lentsweng la modimo. Before the word of God, may we all sing. Bukeng ya rona ya Hosana se fela ke ha le mpotsa tshepo ya ka. Halimputsa tshepo ya ka. Tshepo ya ka, tshepo, ke tla re ke Jesu. Hebrews 10. Shall we? 29. Ha re rapeleng o halalehile modimo ha hona ya tshwanang le wena ka kgalalelo. Modimo o moholo, o phahame, o kametse dintho tsohle. Jehova moloki wa rona, re tla bala lentswe la hao, re bitsa ho wena Jehova. Modimo tlo o dulele lemeng la ka hore tseo ke tla di bua modimo
ebe tse ke tla di tolokang tse tswang ho wena Jehova. Modimo phutheho ke ena Jehova. Modimo thibulla ditsebe tse tla utlwang lentswe la hao Modimo. Lentswe la hao le kene ka hare ho ba dipelo tsa batho. Modimo lentswe lena le tle le tsebe ho ba pheko. Lentswe la hao Modimo ha lokileng le be matshidiso ho ba ba sithabetsweng Jehova. Modimo ya mosa le mohao bana le rona tshebeletsong ena Jehova. Lentswe la hao Modimo ha re tla le bala le hlonolofatse ka Kriste Jesu. Amen. Ha re fumaneng palo ya lentswe la Modimo. Let us find the word of God Testamente ke ya kgale, from the Old Testament, buka ke ya Numere. from the book of Numbers, Numere kgaolo ke ya 10. Numbers chapter 10, Temana ke ya 29. from verse 29. Buka ke ya Numere, The book of Numbers, phetolelong e ntjha e re dipalo. in the New Translation, it's Numbers Dipalo kgaolo ya 10. chapter 10, Temana ya 29. verse 29. Yona ha re fumane ka thuso ya Modimo ke e bala ka Sesotho. Morena Moshe a re ho Hobabe mora Ruele mo Midiane mohwehadi wa Moshe, re a tloha re a sebakeng seo Jehova a itseng ke tla le nea sona. Tlo le rona re tla o etsa hantle hobane Jehova o itse o tla etsa Israele hantle. In English, it reads as follows. Now Moses said to Hobab, the son of Reuel the Midianite, Moses' father-in-law, we are setting out for the place of which the Lord said, I will give it to you. Come with us, and we will treat you well, for the Lord has promised good things to Israel. Amen. Bomme le bontate, Brothers and sisters, hoseng ho tle ha letsatsi, this beautiful morning, ke rata hore re etse ho kang mohlodithero. I would like us to create something like a theme. Tloho re tsamaye mmoho. Come, let us go together. Buka ya Numere The book of Numbers ke buka ya 4 Bibeleng. is the fourth book in the Bible. Taba tsa buka ena di tobane le Moshe, The things of the book are looking ahead at Moses, lieto la Israele ho tloha thabeng ya Sinai, the journey of the Israelites from the mountain of Sinai. le ha ba feta lehwatateng ba ya lefatsheng la tshepiso. And when they passed through the desert going to the promised land, Buka ena e ngotswe mehleng ya lehwatata, this book was written during the time of the desert, the wilderness era. the wilderness era. E ngotswe mohlang wa 15 to 13 pele ho Kreste. It was written in the times that Muruti has said. Buka ya Numere The book of Numbers ke karolo ya buka tse hlano tsa Moshe is part of the 5 books of Moses tse bitswang di Pentateuch, that were called the Pentateuch. e leng Genesis, Exodus, Leviticus, Numere le Deuteronomy. It is all the books that Muruti has mentioned, Ho bolelang hore buka ena e ngotswe ke Moshe. meaning that this book was written by Moses. Le ha baithuti ba bang Even though some scholars ba dumelana ka hore mohlomong ngotswe ke ba priester ba mehle eo. they have agreed that maybe it was written by the priests of those times. So pakeng tsa di scholars Now between the scholars, ha ba ntse ba etsa dipatlisiso, as they were doing their research, e ngotswe ba bang ba re ke Moshe, ba bang ke ba
ke baprista. Others say it was Moses, and others say it was the priest. Ditaba tsa buka ena ya Numere Now the news of this book of Numbers di lebisitswe ho setjhaba sa were Israele directed to the Israelites ho ba ruta ho mamela, to teach them to ho listen, tshepa Modimo to trust le God, ho itukisetsa ho ya lefatsheng la tshepiso. and to prepare themselves to go into the promised land. Mo re badileng teng Now, where we have read temana kapa kgaolo ya 29 in verse 29, Israele e ne e dutse e phomotse Sinai. Israel was resting at Mount Sinai. Modimo o ba laela jwale hore ba tlohe mo ba dutseng ba ye lefatsheng la tshepiso. And now God instructs them to leave where they were to go to the promised land. Jwale Israele e itukisetsa ho tloha mo ba neng ba dutse ba phomotse teng. Now Israel is preparing to leave from where they were to go where they are supposed Ba to. tloha naheng ya Sinai. They leave the land of Sinai. Thaba ya Sinai re a tseba hore ke mo re fumaneng melao teng. We know that in the mountain of Sinai is where we received the 10 commandments. Jwale e sale ba dutse ba phomotse moo. Now they sat there and they rested there. Ba ne ba emetse lentswe la Modimo hore le ba laele. They were waiting for the word of God to instruct them. Ha re hopola hantle Israele e ne e etelletswe pele ke Modimo ka leru. If you remember well, Israelite was walking after the pillar. Mo leru le na le theoha le dula teng ke mo baneng ba phomola teng. Where the pillar of the cloud was where they would sit. Ha leru lena le na le phahama And when it went up, e ne le sesupo sa hore jwale ba tlamele ba phahame le bona ba tlohe. this was a sign that now they need to get up and move. Jwale e ne le nako eo ya hore ba tlamele ba tlohe. Now it was that time that they are supposed to move. Jwale re bona Moshe Now we meet Moses ha nako eo ba tlamele hore ba tlohe Sinai. during the time when they were supposed to leave Sinai. Moshe o ya ho Hobabe, Moses goes to Hobab, Hobabe wa Midiane. Hobab of the Midianite. O ya ho buisana le He yena. goes to speak to him. Moshe o bona le puisano pakeng tsa hae le And Hobabe. there is a dialogue between Moses and Hobab. Hobabe ke abuti Hobab was a brother wa mofumahadi wa Moshe. of Moses' wife. Hobabe ka Sesotho ka mo se ngotsweng ka teng. Hobab in Sesotho, the way it is written, Sesotho se re ke mohwehadi wa Moshe. Sesotho says he was Moses' in-law. Mohlomong ka puo e utlwisisehang e le sebage sa Moshe. In other words, he was the brother-in-law of Moses. Jwale Moshe o buisana le Hobabe wa Midiane. Now Moses has a talk with Hobab. Jwale ha re bala ho Exodus 18 And when we read from Exodus 18, re leka ho utlwisisa hore jwale Hobabe o fihlile jwang Sinai. and try to understand how Hobab got to Sinai. Hobabe e ne e se mo Israele. Hobab was not an Israelite. E ne e le wa mo Midiane. He was a Midianite. Jwale Exodus 18 ke mo re hlalosetsang hore Now in Exodus 18, it explains that ntate wa mofumahadi wa Moshe the father to the wife of Moses, e leng ratswale wa Moshe who was the father-in-law to o Moses, tlile a tlo etela Moshe came to visit Moses ba ntse ba le hona mona Sinai. while they were in Sinai. Jwale go utlwisisa hore Now to understand that, mohlangana tlang a tlo eta when he came to visit, o tlile le mora wa hae he Hobabe. came with his son Hobab. Jwale e sale Hobabe a dutse moo It was then that Hobab decided to a stay dutse le there, Israele. staying with Israel. Jwale Israele ke nako eo e tlameleng hore e tlohe ka yona. Now it was the time for Israel to move. Moshe o freya Hobabe. Moses proposes to Hobab. Moshe o bua le Hobabe. Moses speaks to Hobab. Moshe o etsa invitation
kapa sememo ho Hobab. Moses invites Hobab. O tlolla letsoho la sememo ho Hobab. He stretches out a hand of invitation to Hobab. O re tloho o tsamaye le rona. He says, come and journey with us. Tloho o tsamaye le rona. Come and journey with us. Timana yena e bitsa motho The verse invites a person ya dutseng ka thoko ho tsela. who is sitting on the side of the road. Hobabe o na shebile taba tsa hae. Hobab was minding his own business. E ne se motho ya leng leetong le Israele. He was not a person on the journey with Israel. Hobabe ke motho ya neng a batla ho kgutlela hae ha bona. Hobab was a person who wanted to go back home. Hobabe o ne a dula haufinyana Hobab lived closer le motse ona wa Sinai. to this land of Sinai. Jwale Hobabe o batla ho kgutlela hae Now Hobab wants to go back to his home. ba arohane tseleng. They should depart and Jwale go Israel separately. Moshe o ya mo fa sememo. Now Moses invites him. O re tloho le rona. He says, come with us. Tsamaya le rona. Walk with us. O re sememo se ke o fang He sona. says, the invitation that I'm giving Ha o you, ka tsamaya le rona. if you go with us, Re tla o etsa we hantle. will treat you Seo well. Modimo a tla re fang tsona. Whatever God gives us, Re tla o fa we will tsona. give to you. Re tla o aroelela We tsona. will divide it with you. Tloho o tsamaye le rona. Come on this journey with Ho na le us. motho ya dutseng kantle. There is a person sitting outside. Temana ena e re motho o re mo meme. This verse says, invite Re re that tloho person. o tlo rapela le He says, rona. come and pray with us. Tloho o tsamaye le rona. Come and walk with us. Hobane re leetong la Kreste. For we are on the journey of Christ. Tloho o tsamaye le rona. Come and walk with us. Re o bitsa metswalle ya rona. As we call our friends Re re ba fe sememo. and we give them the Re motswalle invitation, tloho we o say, tsamaye le friend, come and rona. walk with us. Tloho o tsamaye le rona. Come and walk with us. Ha o ka tsamaya le rona re tla o etsa If you hantle. walk with us, we will treat you Tsohle tse well. Modimo a tla re fang tsona. All that God has given to Re us, tla ho fa we will tsona. give to you. Ke setjhaba sa This is Israele the land of se neng se Israel le tlasa tataiso ya Modimo. under the guidance of Ba ne ba dutse God. tlasa tshireletso ya They were Modimo. sitting under God's Ba ne ba le protection. ditlhonolofatsong tsa They were Modimo. blessed by God. Jwale ba metsa sememo. Now they are inviting Hoba be him. tloho o tsamaye le rona. Hobab, come and journey with Kena le us. rona leetong lena. Get with us on this Mehleng journey. eo re phelang ho yona. In the times that we live Ka in, nakong ya kajeko lefatsheng la rona la South Africa. nowadays in the land of South Ho na le ntho Africa, tse ngata tse there etsahalang. are many things that are Ho na happening. le tlala ye re e bonang. There is hunger that we see. Ho na le morusi o re o There bonang. is violence that Ho na le we see. diqhwebeshano tse leng We teng. see people pulling each Batho other left ba and right. qakehile. People are desperate. Batho ba ya lla. People are crying. Batho ba lahlehetswe ke tshepo. People have lost hope. Ha ba tsebe hore ba nke eng ba kopanye le They eng. don't know what to take and mix with Lentswe le what. re ha re ba meme. The word says, invite Re re them tloho o tsamaye le and say, rona. come and journey with us. Re tla o etsa We will hantle. treat you well. Matshwenyehong a hao re In tla o all etsa your troubles, we hantle. will treat you well. Lefatshe ha le o lahlile. When the world loses Tloho you, o tsamaye le rona. come and journey with Re us. tla o etsa We hantle. will treat you well. Ke entse tshepiso ya hore ke tla tsamaya le toloko ya ka. Muruti made a promise that he will walk with me. Ke leka ho kgutla hore re hate mmoho. He's trying to come back so that we can step together. Moya, Tloho o tsamaye le rona. come and journey with us. Tsohle tseo Modimo Everything that God a tla re fa tsona. will give to us, A tla re etsetsa that tsona. will do for us, Le rona we will also re tla o etsetsa tsona. give them to you. Ho na le puo e nngwe There is a language
mohlomong ke puo ya batho ba e buang ka that ntle people speak out there. ba re tla o tshwara shapo They say, we will treat you nice. re tla o etsa We hantle will treat you nicely. tsohle tse modimo a tla re fang tsona Whatever that God does to us, re tla o fa we tsona will give to you. hobane Jehova o itse For God said o tla etsa Israele He will hantle treat Israel Jehova ke well. modimo God is ya sa God, thetseng who is not a ke liar. modimo ya He is tshepahalang a trustworthy o re God. tshepisitse He hore has promised us o tla re that ntlafatsa He will take care of jale ha o us. tsamaya le Now, rona when you walk with le us, rona re tla o etsa we will hantle also treat you well. tlohong re ye sememo Come and invite re the otlolle people. letsoho la Let us sememo stretch a hand of re o invitation bitsa batho ba modimo and call the people of re o God tsamaya le bona that we may journey ba together. tle re ba fepe Let them come, let us ka feed them ditholwana tsa with the moya fruits of the re Spirit. ba fe lerato Let us give them hobane love, ke batho ba for they are dutseng the people who are ba sa sitting, tsebeng lerato la not knowing modimo the love of God. moroki o re thabo e leng ho They yena say the joy that ha is ena in phetoho does not change. ha re ba memeng Let jwalo us invite them. tloho o tsamaye le Come rona and walk with ho na le us. motho ka hara There is a phuthego person within the e sale a church. kena a They tswa came and they went. mohlomong ha so iphumane Maybe hantle they've not found themselves lentswe le re well. The tloho word says, o come, tsamaye le walk rona with us, re bone re tla o etsa for we will hantle treat you well. tseo di hlokang Whatever you ho need, modimo o tla di from fumana God you will ho receive. modimo ho na le kgotso From God there's ho modimo ho na peace, le thabo there is joy, and ho in modimo ho na God, le tshireletso in God there's protection. tloho o tsamaye le Come rona and walk with us. kena leetong lena o tsamaye le Get on rona this journey and walk with le us. nakong ya We lente are in the time of bomme Lenten, le bontate brothers and re le sisters. tseleng e lebileng On sefapanong this road that is going to the tloho re cross, tsamaye mmoho come, let us walk re lebe together and sefapanong go to the re cross ntse re itukisa while preparing matsatsing ourselves ana a lente in the days of re Lenten, itukisetsa ho ya golgotha preparing to go to Golgotha. tloho o tsamaye le Come and rona walk with us. tloho o rapele le Come and rona pray with us. tloho o hate mmoho le Come and rona step with us. hobane modimo o re For God tshepisitse has promised gore o tla re us fa that He will tlhonolofatso bless tseo us. modimo a re fang Those tsona promises that le God rona has re tla o given us, etsetsa we will tsona do for re you. tla o fa We tsona will give to ha o no you. hloka You letho will need nothing. tloho o tsamaye le rona Come and walk with us. bomme le bontate Brothers and sisters, molaetsa wa kajeno the message ke today molaetsa o mokgutshwanyane is a very short message wa ho mema batho of inviting kapa wa ho people bitsa motho or calling a gore person tloho that come o tsamaye le rona and walk with us. lebakeng le moshe For in the a o time of tlollang Moses, letsoho la sememo when he stretched his hand of invitation Hobabe. to Hobab, ke upane ho babe it is because e ne le motho ya tsebang le hwa tata he was a person who knew the ke motho ya neng wilderness. a tseba He was a person dikoti tsa le hwa who tata knew the holes, the O na potholes, and tseba hore everything. He knew ha ba tsamaya ba tla phomella that jwang when they walk, they will ke succeed. bakeng leo a monang a mo mema This is why he a re tloho o invited him tsamaye le and rona said, walk with us. taba ke ena mona This is the theme. tse modimo a re fang tsona What God gives re tla o us, fa tsona we will give to le you. motho ya memiwang A person who's le being yena o invited bohlokwa is important, hobane ho na le tseo a di tsebang for there are things that he ka leeto le knows ba tsamayang ho about lona the journey they Ha are o mema undertaking. motho, When you invite a motho eo mo person, memang a the tlang person you are a ka re inviting tlela tse molemo le can yena bring good things tseo re di that hlokang we need. tloho o tsamaye le Come rona walk with us. bomme le bontate Brothers and sisters, ha re otlolleng letsoho la sememo let us stretch the hand of re invitation yo bitsa bana ba bo rona and call upon our sisters and brothers re yo ba mema and invite them re kene le bona leetong and go on this journey re with them tsamaye le bona and walk with them. re seke ra ba tloela ka Let morao us not leave them ha re behind. tla ho na le batho ba re ba siang tseleng There are people that we leave behind. ho na as le we batho come ba here. bang re ba sia ka matlung a There are rona people that we leave in ke our
family houses, tsa rona our families. ya ba meme Go and invite o re them tloho o tsamaye le and say, rona come and walk with tloho o us. tsamaye le nna Come and walk with ha re ye me. ka tlung ya Let modimo us go into the house of the o tlo Lord, fumana that tlhonolofatso you may receive eo le nna blessings ke e that I'm fumanang also receiving. tloho o tsamaye le rona Come and walk with us. lentswe lena le ke le ahe May this word build ka hara dipelo tsa lona in our hearts. modimo a le May tlhonolofatse God bless you. hohle mo le tsamayang teng Wherever you may le walk, hopole ho otlola letsoho la sememo remember to stretch the hand of le invitation bitse batho and invite people hore tloho that come o tsamaye le rona and walk with re us, tla o etsa for hantle we will treat you modimo wa well. kgotso a le May tlhonolofatse the God of peace a bless letse you ka ho loka and bless you ka Kreste Jesu in Jesus Christ. amen Amen. ha re rapeleng modimo ya matla ohle lentswe la hao le theohile re le utlwile modimo jwale ka mojadi ya jalang peo ka tshepo modimo lentswe la hao ke leo le jadiwe jwalo dipelong tsa bana ba hao modimo lentswe ha le jadilwe jwalo haebe wena ya le nosetsang modimo a lokileng hore le hole modimo le tle le tsebe ho beela ditholwana modimo Jehova hlonolofatsa modimo bohle ba utlwileng lentswe la hao modimo a lokileng ka Kriste Jesu amen thank you tshwarelo batswadi ho kwala pina ka hare ke kopa ho kgutlisetsa marapo ho church council ba tlo etsa mosebetsi wa bona re ka tswela pele ka sefela